Ubalekelani? Nokwazi yini? Ubalekelani wena? Yini? Wena ubalekelani? Ubaleka kanjani nawe? Nginenkinga yokushona kwababami ukuthi ubaba ushonele kini eqeda kuthenga imoto. Kuwumngani wakhe beningajwayelanga ukuphuzela endlini kodwa that day wena wafuna ukuthi niyophuzela endlini. Angali bekumngani wami kodwa angazi ukuthi kwenzakalini no. Oh kanti ungafuni ukwazi kwawena ngithi bese kuumuntu oclose nawe so kube nawe uyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. angithi Benginamahloni nokwazi. okay unamahloni hlala la istepini zakho ezinhle wena bhuti wami Angithandanga lento yenzakele. Eyiphi Ungibizela abantu bazongishaya nokwazi. Mr. Mr. John Wawangibona ngishaya abantu kanti ubhuti wami baba ngingisamthola ndawo wena uzokhalela ukuthi ushayiwe mina ubaba ngingisamthola Ubani from the start nokwazi ukuthi asilungisele lento yenzakele izenzakele nje mina nami ngimekela abantu bafika la next thing ngidlele umngani wami umona. Yeah yikho ngacedela sengenza so ngimthubela ngabantu ukuthi mara benga expectanga ukuthi bazombona. Ungacacisi senze sibi bhuti senze sibi ngashonela ubaba umngani kababa wami wafonela ubaba ukuthi bezobloma endlini mayefika khona bephuze emva kwalokho kuthiwa kwafika abantu bafike badubula ubaba umngani wakhe ayena akadubulekanga angazi ukuthi kanjani umngani kababa wami akayinaki lento ushaya ngathi akwenzanga niksi akasezi nasekhaya bekumuntu nasekuseni esivuka ngaye mara manje useshaya ngathi akayinakanga lento useshaya ngathi akwenzanga lutho ngisho ngihlala naye estradini ungishaya ngathi akangazi. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulight omshanami. Well guys isibhalelwe ngusisi namhlanje usisi uthunda ingxaki onayo icela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele ngoba khona nje isikhondla sendaba esimkhathazayo ucela ukuthi simncedise ngaso. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami mamakhe. Sisi wami ngiunderstand ukuthi besike sancokola kancinci efonini before sofika lana ne but because kunama viewers abantu abasibhekelele kwayeke kwami nami ngisafisa nje ukuthi understand kancinci ukuthi sidila ngecase kanjani namhlanje. Bengisacela ukuthi umama ezintroduce ukuthi igama ubani kwayeke wayisibhalele la kuJozi Bioscope namhlanje. Igama lami nguNokwanda ngwaKhanyile ngibhalele la kuJozi Bioscope ukuthi nginenkinga ngashonela ubaba. Ubaba umngani wakhe ubejwayela ukubloma naye manje bebebloma boyi2 kanjalo bebejwayela ukuphuza nje out bengaphuze bengasiba abantu abaphuzela endlini manje one day umngani kababa wami wafonela ubaba ukuthi bezobloma endlini yebo kwakhe kumngani kababa kumngani kababami yes mayembiza ukuthi bezobloma endlini bahambe then fine umngani kababami ngimjwayele vele sengimthatha njengobaba nami mayefika khona bephuze emva kwalokho kuthiwa kwafika abantu bafike badubula ubaba umngani wakhe ayena akadubulekanga angazi ukuthi kanjani umngani kababami akayinaki lento ushaya ngathi akwenzanga niksi akasezi nasekhaya bekumuntu nasekuseni esivuka ngaye mara manje useshaya ngathi akayinakanga lento useshaya ngathi akwenzanga lutho ngisho ngihlala naye estradini ungishaya ngathi akangazi. Manje uthe mawumbuza wena sisomdala ngiyexolisa manje mayikhona lessons for ukuthi ubaba washiya emhlabeni ngithanda ukuxolisa kuleyo ndawo uqala yebo ngoba uyazi nawe siswami ukuthi uThixo ubuye ethathe uyasinikeza phinde esithathele ngexesha lakhe yebo mayese ngabe kuthande yena kodwa imvisa ubhlungu le ndaba ukuthi ngendlela owathatheka ngayo emhlabeni ubaba yebo uthe mawumbuza uke wamention enye indaba lapha efonini ngemoto bokuthi kwenzakalani ngemoto ubaba ubeqeda kuthenga imoto mayeqeda ukuthenga imoto kusho ukuthi bajabulele yona leyo monto leyo benomngane wakhe bese wahamba ke waya kuye ngemonto yakhe yona imoto uyathathwa bayithatha imoto babulala ubaba bayithatha nemonto akubanga namuntu futhi oyilandelelayo leyo ndaba kwavele kwathuleka nje. And yena umngani kababa wakho akadubulekanga akenzakala nix umngani kababami yena mangabe ngithi ngizama ukukhuluma naye mhlawumbe ngiyamfonela so uvele ethi ayi usasebhizi uzobuya kimi angabuyi kimi nayivula icase yayo yonke le ndaba then akuzange kwavakala ukuthi kwenzakalani kwavele kwathuleka nje kwaba into engathi isazoseshwa ayaphuleka kanjalo. No kwamina ngikubuza kanje siswami hayi ukuthi ngifuna ukukuvuselela amanxeba kababa uyabona umuntu omdala ngoba sewazilalela ngokuthula kodwa ke ngifuna uku-understand ngoba ngizama uku-add 1 no 2 lana ukuthi ngoba mayichaza ukuthi wambiza kwakhe and le scenario le situation iyenzakala udubuleka nje udubuleka ekwakhe on top of that
kuthathwa nemoto yakhe uyangithola so yiloko kwamina kunginikeza isuspense wena sisi wami noma bengekho lapho ukuthi mhlambe yena ubhuti khona vele lokho kwaziyo ngoba if bekumngani wakhe ngaleyo ndlela wayikuthulekile until isikhathi so kunexesha elingakanani yenzakele lento sekunenyanga ezi2 2 months yonke and kufumaneki nomkhondo kuthulekile njalo mangifuna ukukhuluma naye uyena umuntu ade close kakhulu nobaba shuthi ubefana njengomuntu owubhuti wakhe so kodwa bekumngani wakhe manje nina njengefamily yini mhlambe sinqome ngena sithatha before kuyabachazela omalume nabo abanye abantu mhlambe abazalwa naye ubaba ukuthi na i-situation and nanku umngani wakhe sisambona la uyantantalaze lokushini kodwa akabonisi nemizamo ukuthi uyafisa ukuthi mhlambe eyazi ukuthi kwenzakalani ngale yamini ngoba lento yenzeka kwakhe futhi uyazi ukuthi emndenini kunokuba nezingxabano kube khona abantu abangazwani mina bengizihlalela nje nobaba indaba yomndeni bekubonakala ngaleso sikhathi into bayinakanga ngoba bengathi abantu abangazwani kahle umndeni wethu uyinto ehlukahlukene kanjalo so that's why bengayinakanga yimi kumele ngiyivuselele ngoba ubaba bami bengihlala naye futhi no yona ithanda kuba nzima le ndaba ngazi Mr Jones ngesingawe mangiva mina ngicabanga ukuthi ubhuti omdala ngathi khona isandlo naso yabo yazi mfana enjani lento ihambisana nomona yazi ukuthi mfana akusekho umuntu okumele umthembe ngendaba zomona uyabona mina into engiphika pha ukuthi ushuthi lo wathenga imoto lona waba nomona wasethi no kuze ngimbambe kahle ngimlethe lapha just because mabaya somewhere maybe kugqwala abantu nanani and bazo wamlethe Justin lakhe and ufike mina ngisolumona and lokuthi angasayinaki le ndaba angayilandelele waya ngavula icala ukuthi phela into yenzeke kwakhe angithi yenzeke Justin lakhe kumele ngabe uba ngiyamsola mfana yiloko engikushoyo nami futhi ukwenzile kahle angiva ngithi umuntu omdala ngixolisa ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngikubuze kanje angimini ukuthi ngivuselele amanxeba kodwa ngifuna ukuthi nathi si understand ukuthi le case esidila nayo kanjani kwaye ke singangenelela kanjani ngolwazi lwethu nathi yabo so usisi wami kude kungakanani kona la kulomfo ohlala khona kusekudeninyana nje kudinga imoto singahamba ngemoto no akuna stress asingahamba ngemoto manje because Mr Jones since siphethe imoto encinci namhlanje ndisihamba necrew eningi I don't know ukuthi ngicela wena ungahamba nosisi mina ngizohamba no Black Sina and nenye crew bangani mfana siswami niye emotweni okay Black Sina ngizokuthola lapha emotweni ne ngicela umake sure ukuthi iwood yami ilapho eback seat engathi kuzobanda king yami masiceda le show okay guys so into enzakalayo ngoba niyabona nani niyayiva futhi ngendlela ebekwa ngayo okwakuqala ngihleli ngisho ngiyaqoquzela emndenini kuyo yonke ababukele le show namhlanje ngiyacela ukuthi izimpi zomndeni maziphele guys ngoba kunamanye ama situation esihamba sifike kubona ukuthi le situation seyidinga ukuthi kungenelele nomndeni sizobonisana sidibana inhloko and njengamanje mawusisi uyangichazela and sokubonakala ukuthi sekashiye ke uyena yedwa futhi okhona abekho abafowabo abakababa ukuthi bezoncedisa beyilandelele le ndaba ukuthi yenzeke kanjani yiko sekecele thina siyiJozi Bioscope ngoba thina singabafowethu singabafowabo ba wonke umuntu ophilayo emhlabeni sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sisi siyamncedisa kule situation siyobuzisa kubhuti omdala ukuthi hayibo isenze sibi kangaka if bekuwumona wayezodlela umona umngani wakho umuntu ebeniphila wonke lamaxesha ngoba sekathenga imoto so uzombizela kwakho ukuthi kuzodubuleka kwakho aselanga ukuthi siyomlwisa ubhuti mhlambe naye akanacala kulento kodwa ngele situation yonke ngendlela eyenza ngayo why ethule kodwa isini yenzeke kwakhe so ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona shaya imoto thina no Mr Jones silibhekisele le kuyi my brother siyobona ukuthi singaxoxisana kanjani sibone isixazululo selendaba ngiyacela ungayindawo nambukeli I'll see you just now ngicela uzame ukuyiphusha ngiyafuna bese ngisho ukuthi siyongena ngendlovu yangena ke my lord lana if bengavuleki yo hayi asiqale khona lana sibone ukuthi mhlambe ngoba kuvula amafastela ne gogo knock avuliwe la amafastela maybe kunomnyango mhlambe kunomnyango ngale oh qoqo asiye ngakhona my lord siyo check wakhile musi lo muntu ngathi wakhile ngathi imuzi wakhe umngaka akusinje imali yobugebengu ilezi mali zobugebengu zobuqophololo my lord kuvuliwe amafastela kona ukuthi ngeke singamthola
Sizomthola kule mnyango. Hawu. Manje benza lobo bugebengu duze kwe. Nangu umuntu obalekayo bandlo. Bambe. Bexina woza la Bexina nangu. Bamba lo muntu bamba. Ubalekelani? Nokwazini. Ubalekelani wena? Yini? Wena ubalekelani? Ubaleka kanjani nawe? Nokwazi. Yini ekubalekisa? Umhlaba ubhobhile. Ubalekani Umhlaba ubhobhile. Yini ekubalekisayo? Ngiyathuka ngimangela Ubaleke nje ukubona abantu. amakhemera bafika kwenzakalani? Uthi manje unokwazi mhlawumbe kunenkinga ngithi umngani kababakho. Yebo iqiniso. Manje mina wayebaleka. Ngoba umbalekelani warifu nenkinga Khanya mangala ngoba ayizange akhulume nami. Uyaqala ukumbona namhlanje. Angiqala ukumbona Nawe kanjani ngoba amafoni wami ulibuthi uzobuya kimi ungabuyi kimi ngelanga ingeni. Waye ungabuyile kuyena. Bhuti umntwana ngicela Jones umzisi ngapha. Sithi uxoxisana naye. Angeke ubaleke ungananto oyenzile wrong phela. Hey nala kusimpahla zabantu abafile lezi. Hawu uvele kugcwala impahla ezikanje yini zona lezi. Bhuti omdala. Yebo. Kunjani bhuti? Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila nathi bhuti omdala siyaxolisa manje ukuthi sithi sifika uvele utake njengesprit wena bhuti. Siyaxolisa ukubhizi ene lento leyenzakala bengayi expectanga. Siyaxolisa ukuthi Cha ngijwayela ngokubaleka. Okay yiko sikuxolisa ke wena bhuti wami. Siyaxolisa ukuthi sikuthuse. Bese ngaqondile ukukuthusa besize nje ngokuthula ngodaba esize ngalo yabo. Okay. Yebo and ngiyaqonda ukuthi ubhuti mawubona ngicela uze ngapha nokuthula sithi ukukhuluma naye angifuni ukuthi le ndaba bhuti kuba ngathi isuka kumina uyabo ngoba sibhalelwe uyena la nokuthula sisuka kuJozi Bioscope uthini siyaxolisa ukuthi singazazisi siswami bengisacela ukuthi ubhuti umxelele ukuthi why sila engacabanga ukuthi mhlambe isuka kumina le ndaba yabo. Mina la ngize kuwe ngoba ngibhalele uJozi Bioscope ngoba nginenkinga yokuthi ngizama ukukhuluma nawe efonini angitholi ulibuthi ubhizi uzobuya kimi kodwa bekumuntu ohlezula ekhaya wena. Nginenkinga yokushona kwababami ukuthi ubabami ushonele kini. Khona la kuleli jaradi. Khona kule jaradi. Ushonele khona eqeda kuthenga imoto. Kuumngani wakhe beningajwayelanga ukuphuzela endlini kodwa that day wena wafuna ukuthi nophuzela endlini. Ngaxakeka ke manje. Uhlangana kuphi lapho nokwazi? Uyahlangana bekumngani wakho futhi besefana nobhuti wakho. Yebo angali bekumngani wami kodwa angazi ukuthi kwenzakalini nokwazi. Kanti waye ungafuni ukwazi kwa wena ngithi bese kuumuntu oclose nawe so kube nawe uyafuna ukwazi ukuthi kwenzakalini. Angithi nginamahloni nokwazi. Okay unamahloni kanti unamahloni ngokushona komuntu bona amahloni orobophethe inhlungu zikayi2 phela lezi amahloni okushona komuntu mfowethu because ngithi mhlawumbe uzothi bewuphethwe yinhlungu hayi amahloni. Mfowethu. Okay lo muntu asiqale la webhuti omdala size naye kakuhle ngoba mhlambe yimi lo enga-understand. Angithi ubaba kaSiso uthema kashona ushonele la. Yebo ushonele. Nibududula nje blind after ethenga imoto yakhe enhleshe umuntu omdala. Iqiniso lelo. Wena nawe ukhona kuleyo scenario makadudulwa ubula nawe ninonke ngithi. Yebo besisonke. Kwenzeka kanjani manje ukuthi ubhuti wami engadubuleki yena amatsotsotsotsi beze la kwakhe? Hey yazi mfowethu. Angazi ngikwazi wena ngithi wena noma khulumeni iqiniso mfowethu. Mina bengithukile ngoba like labantu bayenza lento nyabazi yabo so uyabazi yebo like sonke lesikhathi uyabazi serious uyabazi shuthi uhlangene nabo manje baze ngani labo bantu ukuthi ubaba uthenga imoto ngoba bekumngani wakho lokwazi bengisaba ukuthi nami bazongibulala kodwa lento le ilibele manje okay umlethela ngoba yazidlala lapho yebo ngiunderstand abafika nokwazi beningajwayelanga ukuphuzela endlini that day nafuna ukuyophuzela endlini shuthi uyabazi wona labo bantu bakuthengile. Okay mina engaka-understand kuwe ubhuti wami lemonto kababa uyayazi okay manje bhuti wami why wena lento yenzakala la kwakho wena awudubuleki labantu laba bafike nje basihlasela okay mina ngikhona ukubaleka kodwa uyawuthi yami washona wabaleka sho umngane emzini wakho awuyazi masokushubile mfowethu asazi next thina ungasazi izinto esingayazi ubhuti walivula icala lokuthi kwenzekile lokho emzini cha icala zangiselivu and labantu uyabazi yebo ngiyabazi ukuthi udinga ukugudla mfana bengibasaba ngasixoxisana bengibasaba mhlawumbe bhuti omdala wena sihlala lana siyakucela uyabona ukuthi sikuhlonipha kanjani ngiunderstand yebo siyakuhlonipha bhuti wami cha into esiyizelela ngamaqiniso nje kuphela wena bhuti wami ukuthi si-understand ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi zifike ukuthi umuntu omdala eshone la kwakho wena awutshontshelwa niksi awudubuleki yena utshontshelwa imoto ucede uyashona
Hey bafethu inzima lento. And uyathula awuvuli icala. Okay asiye ngesinto wena bhuti omdala ngoba ungumuntu omnyama. Awucabanga ukuthi umuzi wakini lo wakho or ngwakini ubungafuni ukuthi ugezwe ukukwakho. Ubungadingi ukuthi umuzi wakho ugezwe after this moment yokuthi kushonele umuntu la nomphefumulo kababa ubuye uzothathwa la kwakho uhambe uyolala ngokuthula la kumele uyolala khona. Yazi mfethu ngihlatshwa nangamahloni kwamanje yazi kwamanje nje no lento yenzakalile uyazi kahle uyisigebengu awuhlatshwa ngamahloni ngani yami lento le nami iyangidla sekunathumani sonke uphelile usakudla namanje uyabazi la iqiniso wena uyabazi labo bantu lapho uyangibona ngiyasafara usathukile no hayi yazi lokuthuka bhuti wami mhlambe kuzophela yazi kudinga ini ukuthi wena uxoxe namadoda lana Mr Jones excited nje 2 minutes sigudle sithi ukuxoxa mhlambe kukhona ongangitshela kona yabona hayi ngempimpi nje sikhuluma ukwazi ukungitshela ukuthi mhlambe kuneshe uneshe kulento yenze unayo hayi cha angithi wena bhuti wami uyasho futhi nakhona ukuthi awuphathekanga kakuhle wena bhuti and sometimes umuntu mayengaphathekanga kakuhle uyakudinga lokuthi ekhulume namanye amadoda yabo and lokho ngiyacabanga ukuthi kuzokusiza wena bhuti wami Mr Jones angazi asingena endlini kwakho nithi ukuxoxa njengamadoda wena bhuti wami ngoba ngiyazi ukuthi wena bhuti wami angeke phela lento iziyokwenzeka la kwakho wena ungazi next wena bhuti omdala futhi ungareport ifokolo bese uyathula nje kuba ngathi akwenzakalanga next wena sisi wami bayakwazi ukwazi kahle okuqala udlala ngathi lo ngoba bhuti uma uyibheka wena uyiboni kanjani ubona ukuthi uyayazi no sisi wami ngiyabona ngithi abantu abakanje ngiyabazi futhi sibaqhelile sidila nabo everyday nje uyazazi lento uthi unamahloni bekaphethwe amahloni ungaphathwa amahloni amayibona ubuso bami yini embalekisayo uphinde uthi unamahloni yena ngoba ushonele umngane wakho ungaba namahloni ukuthi ushonele umngane wakho endaweni yokuthi ube nenhlungu futhi uphatheke kakubi ufuna ukubona lezi zinja lezi eziyenzile lento zijezile for uyabona ukuthi udlala ngathi ubhuti omdala endi kuhlakelemela yoboshwa kanye nabo labantu ababazi ababulala nayo baba because bahlangene angeke kuyena ngalimali kulimala ubaba yedwa unekhathi siswami unekhathi nemonto uyayazi ukuthi kuphuzo yikhomba and uzoyikhomba yona and ushilo naye ngomlomo wakhe ngithi ukuthi uyayazi ngiyanicela nje guys ukuthi ninyamezele kancinci ezinye indaba sometimes la ku Joseph Bioscope mangabe sidila nendoda efana nayo my brother prefer ukuthi beke bexoxisane nje man to man yabo mhlambe uyasaba ukuthi engichazele mina lapha phambi kwamakhamera o mhlambe phambi kwengane kababa so yiko sithi sicela ukuthi simnike imizuzwana nje bethi kuyoxoxa ngale no Black Sina no Mr Jones bebona ukuthi yini abangayifind out yangithola ngoba siyabona is clear ukuthi yenzakalela ekhaya it was a number inamba nje abayixoxile nabangani bakhe bathi hayi ungawari my brother ugqiba uthenga imoto entsha and mhlambe ubhuti udliwa ngumona odliwa yini lento emdlayo wahamba wakhipha amajidi ukuthi bezobulala ubaba wabantu la cause ngesinto yiko ngisho kuyena ukuthi mina ngokukholelwa kwami njengomuntu omnyama nawe embuke lapha emakhaya ngiyazi ukuthi uyayazi lento engikhuluma ngayo mayingabe kushonele umuntu njengala eJaradini bekumele ubhuti omdala ezisa abantu abaze my good say how many minutes do you need oh 1 minute okay angiyabonga bhuti wami at least ngathi ba fast bengithi usafuna 2 hayi mayi 1 minute ayisokolisi ubhuti uzosicelela yena after 1 minute ukuthi kwenzakalani ngoba bengisho guys ukuthi ngokukholelwa kwami siswami ngiyakholela ukuthi bekumele ubhuti enbize especially wena njengengane kababa mayezoncwatshwa ngoba uyazi siswami ukuthi mayingabe umuntu uphume ngomeso odutshuliwe kwamele yenze lamasiko kwamele umphefumulo wakhe uyolandwa kuleyo ndawo mayingabe ayenzekanga esibhedlela leyo nto ayenze even if yenze lesibhedlela umuntu uyacelwa emoshari siswami ukuthi siyacela manje siyakhupha sikusa kuphi ekhayeni lakho lokugcina uyabo nalento yenzakalela ngiyacabanga ukuthi nina namba nithe manifika vele senimthatha la ubaba bese ka umoya sowuphelile nakhona sesizwa ekseni into eyenzeke ebusuku and kusasa umuntu omdala uzobuya sekakhathaza wena siswami emaphupheni esithi angikho ekhaya la engihleli khona engileli khona ngiyagodola ngoba akala bhuti omdala yazi kungihlala la istepini zakho ezinhle wena bhuti wami angithanda lento yenzakele ungibizela abantu bazongishaya nokwazi Mr Jones wawangibona ngishaya abantu kanti ubhuti wami senababa ngingisamthola ndawo wena uzokhalela ukuthi ushayiwe mina ubaba ngingisamthola utshela from the start nokwazi ukuthi lento yenzakele izenzakele nje mina nami ngimekela abantu bafika la next thing ngoba phela manje camera and manje uzokhuluma into engekho phambi kwamakhamera
uyayibona ukuthi Mfethu. ubuxoki into yakho. Okay bhuti omdala. Awushayanga futhi. Ngathi thina singathi so ready ukuthi usixelele lento isho. Angithi uthe uyabazi laba bafana. Ngicabanga ukuthi ngiready mfethu. Laba bafana uyabazi angithi njengoba ubushilo. Mfethu kahle ngidlele umngani wami umona. Yeah, yikho ngacedela sengenza so ngimthubela ngabantu ukuthi mare benga expecta ukuthi bazombona. Ungacacisi senze sibi bhuti senze sibi. Ungafuni ukusicacisa usijustify la si promote thina into embi. Ungathi ungazimiselanga uthefa umuntu omdala efini. Bengazi bhuti ukuthi bazombulala. Benikhulume kanjani? Beniplanile nabangani bakho. Nithema niplana nabangani bakho nasitshela ukuthi mina ngizophila kanjani. Wena uyaphila unezingane zakho manje mina ngenze njani ngalokho? Ngokwazi ingane yami angali. Yebo bengidlela ubaba bakho umona umngani wami. Ngidlela umona uthi mina ngiphile ngani njengamanje. Ngoba wena okay umdlela umona wahlule ukuthi ungondleke kwawena. Sonke lesikhathi bengisitshelile mngani nami ukuthi ngizakukhulisa. Ngani umkhulisa ngani? Ngoba usabamba amafoni awusuyi ukuthi uyabuza. Ufuna kushone yena manje? Cha kanjalo. Okubaphi ke laba fethu? Ngizokuthemba kanjani mina ukuthi uzongikhulisa? Sisoma akusena nesidingo sokuthi umthembe lo muntu. Ngoba akusimuntu nje ukuthembakala. Umbulali okokuqala and lento yenzile kuyoba nzima ukuthi siswami ekuxolele. Asiloke siye ukuyidonsa. Asiyeke ukuyidonsa baphi kanti labantu bosebenzisana nabo futhi. Labantu ngabakhuluma wena baba wena. Ukhohlakele usikhohlakali kahle. Ngane yami. Angithi nawe uyayinweba awufuni ukuphendula into ebhutwana awuyeke nje usibalele ikhala zejezi lana sithe baphi labantu angithi abakho. Okay bafethu bakunikeze imali iqala banginika 40,000. So wena bhuti uthatha umphefumulo womngane wakhe ofo 40,000. Umngane wakho ubhuti wakho. Umngane wakho ubhuti wakho. Understand ukwatile kubhlungu. Yeah nami ibhlungu kimi. Yini ebhlungu kwena? Because wena ugain 40,000 yini ebhlungu lapho? Eish. Okay bhuti wami iphi le moto nayidayisa. Hayi baba wami singayidayisa phi le moto? Amapolisa asebenza nathi awasebenzi nawe. Hey wena sithiphi imoto? Nayidayise labantu. Labantu bayazi la imoto ikhona. Bona. Oh so ungahamba uyesikhuphela bona njengamanje. Yebo. Mr Jones ngicela uyenze icall yamahado ubatshela ukuthi sisendleleni sifuna ibackup. Flexina awubambe lo muntu. Ubatshela ukuthi sifuna ibackup manje kunabantu okumele siyobalanda. Yeah. Wena mfowethu mara uyazi bhuti omdala udinga ukufana naye ubaba lo akamthathile awadinga amaphoyisa hayi ngoba Flexina bamba lo muntu Flexina bamba umama ngeke baleke lo ubaba amiyofana ubizwa wena uyinja usubaba wena baba ngani yami unesibindi sokuthi yazi bhuti wami cabanga usathane sekezokumoshela impilo yakho yonke. Imagine le minyaka for over 40,000 sokumele wena usafarisha inyaka yakho wonke unabanye bezikhohlakala esifana nawe le ejele. Siyazenza singazi ukuthi senzani mfowethu. ungazi and uthi ngoba uzohamba wena lapho uthi khona ifamily yakho na otosondelene nayo ezobuya izogada umuzi la. Cha ngedwa mfethu. Akekho umuntu okhona no ifisifo Flexina bamba umama engalimazi lo muntu angithi asifuna ukuthi lo muntu kumele hambe right waninika ngilwisi ukwatile lo muntu amaphoyisa sendleleni. Okay into bengicabanga mina my leader ukuze umndeni lo ube right sizothengisa zonke izinto ezilapha kahle actually ezizonela imali yemoto sinikeze umndeni wakabo sisi mfowethu asithengisi lo mfowethu asithengisi lo ikhona imalinyana incane ngisana no ikhona yebo kuleyo 40 angiyisebenzisanga yona. Okay sure kuleyo 40 yeah imoto kababa bengafika yakho leyo ukuthenga for ukubulala kwakho inamba njengoba ngisho ngithi masiyokhipha le igebengu zizokhipha imoto la no nina nizo machathons futhi ngathi ikhuluma kakhulu uhambe ayikho la lo muzi lona Flexina vala la Flexina no hayi kumama ngivalele la my lord ngicela ungivalele la senzele ukuthi singashiya angithi yazi amelanga sishiye kuzongena amanye amatsotsi sekazobuye ezosplay kusasa ethi kuyaphetha sisami ngicela makuqeda uhambe nje no Flexina ngiyangithola lapha emotweni vala lapho dwa mina
asifuni ukuthi sisale izinto zibheda la. Okay guys, ngoba niyazi ke guys ukuthi makunamaphoyisa uMr Jones uthi amahata asendleleni. Niyazi nawo ukuthi makunabantu bomthetho abathanda ukuthi sibe siba DVD sibe siveza imoto zabantu bemthetho phansi yabo. So into soyenza njengamanje siJozi Bioscope nawo Mr Jones. So shaya imoto siyobaqoqa one by one namapolisa makafika la. So shaya imoto siyobaqoqa one by one lezigebengu lezo. And sokwenza konke okusemandleni kusisi ukuthi sizomtholela abantu esebenzisana nabo la kuJozi Bioscope. At least kuzokwenzakala umsebenzi ozobuya uzothatha umphefumulo kababa lana uhambe nawo umsemakhaya, so that in future ngoba ngiyazazi izinto ezikanje ubaba engabuya ephinde ebuye emaphusheni kusisi esho ukuthi ngiyagodola mntanami la engilele khona ngilalanga ngokuthula. So siyacela ukuthi naleyo process isisheshele sizokwazi ukuthi umuntu omdala elale ngokuthula eyazi ukuthi le migulukude eyenze lento lena seyiboshiwe, ngoba niyazi nani bantu abadala ukuthi edlozi alilali. Umuntu makalele engalala ngokuthi singcwabile inyama nani, kodwa umphefumulo uhleli ukhona. Ikubona kuyibona abazali bethu abasala bayasikhanyisela naba sebeshonile bangasekho emhlabeni, ngoba bayaphila laba abaphila khona, baphila ngokomoya. Kwaye-ke bayasivikela ey'nkingeni esibhekane nazo. Mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya, ungalibali ukuthi usibhalele on jozibioscope.co.za. Ungalibali ukuthi usifollowishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona lapha ku-TikTok, sikhona ku-Facebook, yonke indawo. Ningalibali-ke guys ukuthi nicofe usubscribe, nishare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la kuJozi Bioscope. Sibone ukuthi sibancedisana kanjani, ngoba lento guys yanginyanyise kaBhuti omdala. Ngeke ukuthi ube nomngani, ngiyanicela nani lapha emakhaya, mangabe uchoose umngani umuntu ophila naye, ungachoose umuntu ozojika ebe inyoka. I know they say keep your enemies closer, kodwa mawubona ukuthi le enemy yami kwamele uhlale uyigadile, ngoba imini efana nale yesenzo sikababa esimehlele izohlela izokwehlela nawe, ngoba uyazi ukuthi umngani wakho unomona. Kwaye-ke mangabe uchoose umngani owazi ukuthi yini oyithandayo kuyena. Mangabona ukuthi umthanda lento oyithanda kuyena into ezokukhohlisa, into ezokugcina sekufaka ey'nkingeni, ngiyakucela umyeke phansi wena mbukela. I love you guys and I see you on the next episode. Thatha.